ukuthula kubazalwane. Ukuthula enkonzweni. Ngiyabingelela. Ngibingelela abaholi, ngibingelela nabangcwele bonke egameni elihle lomfelethi Jesu. Bazalwana sibonga uNkulunkulu osigcinile. Kakhulu osigcinile sesakholwa. Noma singekho phakathi kwenu. Kodwa bazalwana uNkulunkulu samphilela. Sasimisele bazalwane ukulwa noSathane. Amen bazalwane. Sasimisele ukukholwa. Sasimisele ukuthembeka kuNkulunkulu. Sasimisele ukuthi yenze yonke into uNkulunkulu athanda ukuthi ngiyenze bazalwane. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ongivikele bazalwane ngiyilena osivikela nasendleleni bazalwane sisuka khona le sizalana umusa bazalwane. Ngoba iBhayibheli lithi umuntu uyakhona ukunquma ukuthi ufuna ukuyaphi. Kodwa uNkulunkulu uyena ohambisa inyawo. Amen bazalwane. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ngempela futhi ngiyajabula bazalwane mangithola enkonzweni abazalwane abazimisele. Kule minyaka yedlulile bazalwane ngoba mina bazalwane uNkulunkulu wangibusisa ngomsebenzi. Umsebenzi angofuni mina angikaze mina angifaki CV bazalwane. Umsebenzi wona ungilanda ngisekhaya ngihlalele. Bathi hosa. Amen. Manje nengathi mangibona ngisebenza bazalwane nithi hayi ngiyahamba mina ngiyofuna nemisebenzi hayi mina angifuni umsebenzi. Amen. Umsebenzi ufuna mina. Amen. Kodwa manje ngiyabona ukuthi kuyofika la ngizothi cha angisafuni umsebenzi. Kufika la ngizothi mabethi bangifuna ngithi cha angisafuni umsebenzi. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ngoba ikhehla elengangami bazalwane sengo over 70 basamlandelele ngami. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho bazalwane. Umsebenzi wona wangipha ngempela. Nengane zami ziyezisho sithi hey ukuye ngempela lento lena iyanikana ngabe uyasinika ngoba wena usokhathele. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Cha uNkulunkulu wangipha bazalwane manje yahlangana nokukholwa. Ngakholwa ngamethemba uNkulunkulu ngoba mawukholwa bazalwane ufanele ukuthi uthembe uNkulunkulu. Amen. Ngoba ukuthemba uNkulunkulu bazalwane kubonakala wena mawuyedwa la ukhona. Ukuthi kuyabiza manje ukuthi kubonakala ukuthi uyini. Fanele ukuthi uyenze ukuthembeka ukude nabazalwana ukude nebandla uyenze ukukholwa uyedwa. Amen. Amen. uNkulunkulu naye uyafakaza athi hayi cha le ndoda lena ilibambile. Amen. Amen bazalwana. Amen. Amen bazalwana. Amen. Manje kuyajabulisa lokho bazalwana ukuthi mawufika ebandleni uthola ukuthi bayakholwa. Lento lena iyajabulisa kakhulu bazalwane. Ngoba kule minyaka yedlulile bazalwana bengithi mangihamba ngikhulumela amazwi ukuthi bazalwana ngiyahamba manje ngomsebenzi ngiyakuphi kuphi. Kodwa ngicela ukuthi ningiyenzele ifavor yeyodwa ukuthi ningabulala ivangeli.
Amen. Ingathi mangibuya le ngithola ukuthi ivangeli alisekho. Amen. Ngicela ukuthi njengoba ngishiya abantu bakholwa, mangibuya ngithole abantu bakholwa bazalwane. Amen. Ngoba enhlizweni yami bokuba buhlungu bazalwane ukuthi leli ivangeli elinjena bazalwane male ngafa bazalwane siyobuya selithathephi. Hayi manje ngiyabona manje ukuthi hayi iphethe bazalwane. Amen. Manje noma ngabe sokufike izinsuku umuntu uyolala kamnandi emathuneni ngempela ulale kamnandi wazi ukuthi bakhona abasele balibambile. Amen. Bakhona abantu abasele basashumayela ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Kodwa hayi okusho ngomlomo bazalwane. Ngoba abantu bazalwana basho ngomlomo kodwa ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo mangathi kwavulwa lapha kutholakala amabibi. Amen. Ingakho iBhayibheli bazalwana ithi akusibo bonke abathi inkosi inkosi abayongena emusweni wezulu. Ingakho iBhayibheli ithi bazalwana kweyophenywa nangaphansi kwelimi. Akukho kufihlakele okungeke kuhambulwe. Fanele ukuthi uyabona bazalwana siphila ensukwini zokugcina. Umuntu nomuntu akabe nje serious. Ulwe noSathane ethi uSathane esekushaye wakulahla phansi kodwa uthi uloko uthi uJesu Kristu inkosi. Ungavumi ngoba usowe phansi. Ngoba bazalwana masikholwa sinoNkulunkulu. uNkulunkulu ngesinye isikhathi uyasiyekelela isimo ukuthi ubonakala ukuthi no alright ma uSathane esekuwise phansi ukuthi uzothini. Kufanele ukuthi ume bazalwane. Ume ekukholweni kwakho, ume uze uyethunini. Amen. Yiloko kufunekayo. Bazalwane, uyabona ake ngithi nje, uyabona uNkulunkulu bazalwane. Abantwana bakaIsrayeli mayebakhipha eGibhita. Akazange abazalwana wabatshela nje ukuthi baya eKenani. Ezweni lani lenyosi nobisi. Akazange abatshele ukuthi endleleni bayohlangana nani. Amen. Akazange abatshele lokho. Babona basendleleni. Yikho lokho bebathi wasisusa le eGibhita wafuna ukuzosibulalela la ehlani. Okay, manje mina ngithi uNkulunkulu bazalwana nina akanithembisanga iKenani. Unithembise izulu. Kodwa endleleni bazalwana akekho umuntu ongena nje imihuzuko ingekho. Lutho. Ngabe uSathane senimbophise nimfake ethayo so uyakholwa. uSathane maye sesekhona niyongena ngemihuzuko. Amen. Ene uNkulunkulu akanandaba nomhuzuko, akanandaba uNkulunkulu nalenyama le. uNkulunkulu unandaba nomphefumulo kuphela ngoba inyama le yona ingeke inyama le iyophelela emathuneni. Amen. Akanandaba nemihuzuko yakho. Noma ngacabanga ukuthi hey njengoba sengikholwa ukuthi ngahuzuka kangaka yindaba. Bazalwana kuyashumayela izolo bashumayela ngempela bashumayela nabo uJobe bashumayela ukuthi uJobe bazalwana wabekezela kunjani.
kodwa yekholwa isono singekho, kodwa uNkulunkulu yenze njani, uNkulunkulu wayithulela. Manje nani njengoba nithenjiswa izulu bazalwane, hayi ukuthi nongena nigijima kumnandi nehlabelela. Njengoba nihlabelela neround la, ngeke ningene kumnandi uSathane isilonge sesikho. Amen. Kodwa ukuthi ngikuthini ukuthi mawukholwa uyabekezela uze kufike egcineni. Amen. Ukube bazalwana inkinga azikho, ngabe akushiwo, angabe alikhulunywa nokhulunywa igama lokubekezela. Amen. Ukube nje kusoft. Amen bazalwana. Amen. Bazalwana, nisalibambile ivangeli libambeni. Amen. Ngoba kuyofika isikhathi sokuthi uvalele wena erumini elemnyama. Kuthiwa uthini? Usathi uJesu Kristu inkosi. Ujika uthi hayi uba kumatekwane. Ebekhuluma lento le bathi uphi yena umatekwane lo akekho la. Kufuneka wena ngaleso sikhathi ukuthi usiphendulele. Hey bazalwana ngala lekade ngoba hayi kodwa kuyajabulisa bazalwana. Uyabona abazalwana mawuthola benje kuyajabulisa kakhulu. Kuyabonakala ukuthi no ukhona la uNkulunkulu afuna ukusisa khona. Amen. Ibambeni kanjalo bazalwana. Amen. Ake ngivule nje izwi ngafishana, ngifuna ubheke isikhathi, angifuni ukuthi bazalwana ngedla isikhathi esiningi kakhulu, kodwa benifanele ukuthi ngedla isikhathi bazalwana ngoba ngiyanikhumbula bazalwana. Amen. Nginikhumbula kakhulu. Akekho fana nawe, akekho fana nawe, akekho fana nawe, Osiyama, akekho fana nawe, akekho fana nawe, akekho fana nawe, Osiyama, Ezulwini kulawula wena, emhlabeni kulawula wena, zonke izinto zilawula uwe, Osiyama, Nkosi. Ake sifundeni bazalwana izwi kafishana nje, Romans 12 verse 1. Akekho fana uyabona ukukhulunywa izinto ezibaluleke kakhulu bazalwana la. Ukukhulunywa izinto ezibaluleke kakhulu. Fanele ukuthi nehlabelele bazalwana. Ake nihlabelele nje, uyabona nehlabelele uNkulunkulu abona ukuthi hayi cha la ngehlele khona awuthi ngisukume. uNkulunkulu asukume bazalwana. Anyakaze uNkulunkulu uyabona mawuhlabelela akakhuli bazalwana uthi ubani lo hlabelela. uNkulunkulu uyabona mawuhlabelela akanandaba ungathandaza ukukhale ukhulume ngelimi zakho akanandaba nawe. Ezulwini bazalwana uthunyiswa uNkulunkulu phela akuthandazwa uSathane akekho.
kuyadunyiswa nje kuphela. Kuyadunyiswa kuphela. uNkulunkulu ngaleso sikhathi anike nekhanda. Manje uyabona manje hey. Umama ukhuluma enye into lana uyabona thina abazalwane ethi ngimjekile uyabona esikolweni besifundisa do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi re do. Amen. Lento lena bazalwana ma uyipractice lento lena uyezwa ukuthi netone ayifani. Manje nani adonza nje ngathi into ikariki le mbongola edonzwayo nje iseyosho enhlathini. Cha nikhuleke bazalwane. Amen. Mangabe anizange nifunde nikhuleke. Ukhuleke nje ukuthi uNkulunkulu akunikeze iphimbo nje. Ningahlulwa ngabantu abangakholwa bazalwane bakhona abantu abagcwele gospel la ngaphandle abangakholwa. Abakholwa labantu kodwa mawumlalele ehlabelela ukuhlabelela kamnandi ingathi ungandisa. Ehlabelela ngoba mina ngiyawuthanda umhlabelelo bazalwane. Angifuni ukunitshela mama noma ngingahlabeleli mara kodwa ngiyathanda. Mina mangathi ngiyahlabelela nje straight. Ngihlabelela mina mangihlabelela bazalwana mina ngokwami ngihlabelela ukuthi ngizwe ukuthi ngiyathokoza. Yikho lokho ngesinye isikhathi uthola ukuthi ngithi ngiyahlabelela ngikhale. Awuza kahle mfana wami ibambe kanjalo hayi ukhona la uzofika khona. Amen. Ibambe kanjalo. Bazalwane ngifuna ukufunda nje amavesi amalo angifuni ukuthi sekushunyelwe kakhulu kusuka izolo nje mina vele sengisuthe bazalwane noma ngahlukana nani hayi no ngi right mina ngi right bazalwane. Ngiyoyitshisa njengenkomo khona le ngikhona. Hayi ngi right kakhulu. Ngijabulile futhi. Amen. Funda sesefala. Ngomkhokheli esiboneliso. Isihloko sithi ngoba seRoma 12. Romans 12. Ukuhamba ongcwele. Ngakho ngiyancenga abazalwane ngobele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu. Kube ukukhonza kwenu kokuqonda. 2. Ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. 3. Ngokuba ngomusa enguphiweyo ngisho kulowo nalowo phakathi kwenu ukuthi angacabangi athi mkhulu kunalokho afanele ukucabanga, kodwa acabange kube ngokuqonda njengalokho uNkulunkulu abele lowo nalowo isilinganiso sokukhona. Ngifuna ozongifundela ngeSuthu.
Romans chapter 12 verse 1. Ibaleshe lapha sisithi. Ka leo bana beso. Ke a le rapela hle ka mehauhelo ya Modimo. Hore le ke le bele mmele ya lona. Ile sehlalelo se phelang, se halalelang, se kgahlisang Modimo. Ke yona tshebeletso e le tshwanetseng. Verse 2. Hape le se ke la ipapisa le lefatshe lena. Le mpe le fetohe ka ntjhafalo ya kelello ya lona. Le tle le lemohe ho ratwang ke Modimo. Hore na ke hofe, ho molemo, ho kgahlehang, ho phethehileng. 3. Verse 3. Hobane ka mohau o tu neilweng. Ke bolella motho e mong le e mong hara lona. Hore a seke a itekanya boholo bo tlodisang bo a tshwanetseng ho lekanya eng. Ampe a ikgopole ka se molekaneng e mong le e mong ka tekanyo ya tumelo eo Modimo a mo beetseng yona. Amen ke bazalwane. Amen. Ngifuna ukukhuluma ngomusa. Osimunikiwe kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Singadlali ngawo. Amen. Amen. Ngoba umusa bazalwana into oyiphiwa mhlawumbe ungafanelanga ukuthi uyiphiwe. Into oyiphiwa nje. Kaso sotho ke re mohau ke ntho o e fuwang o sa tshwanela hore o e fuwe. Jwale mohau ha o fumane o kakatlele o ska wa ola o ska wa bapala ka ona. Amen. Amen. Ngoba baningi bazalwana abantu abasindisiwe nala emasontweni mawuthi uyafika bakhuluma ngegrace bathi baphila esikhathini segrace. Esikhathini lesi bakhuluma ngaso bazalwane bona bathatha advantage ukuthi ngoba manje baphiwe umusa uNkulunkulu bazalwane bangayenza noma yini ebayithandayo bathi isikhathi somusa. Kodwa mina ngithi bazalwane uNkulunkulu akasiphanga umusa ukuthi siyenze njani siphile esonweni. uNkulunkulu mayepha abantu umusa bazalwane ubapha ukuthi baphume basibalekele isono. Manje abanye bathi hayi siyayihlalela la esonweni ngoba manje umusa ukhona. Umusa uzoyenza njani uNkulunkulu uzosinikeza umusa noma umuntu yebhukuda. Abantu abaningi bazalwana ingakho yabona iBhayibheli lapha ku Matthew 7 verse 21 ithi akusibona abathi inkosi abayongena emusweni wezulu kodwa abayenza intando. Ngaleso sikhathi bazalwana abantu bazobona mabefika ngale ukuthi ubengaphiwa umusa ukuthi awenze njani awuhudule phansi abhukude. Abantu bazalwana emasontweni la bayabhukuda. Uyabona yenye yento bazalwana yenza ukuthi abantu la emasontweni babhukude lana awukwazi ukuthi ubhukude. Uyabona la mangabe ubhukuda nje esonweni ungahlambuluki uphuma ngedate. So kubona nje ungasezi. Ngoba uNkulunkulu uyenza njani? Uvele nje awukhiphele phandle.
Manje bazalwana abantu abasindisiwe bayabhukuda. Ukusuka ePolpiti bazalwana kuyofika le babhukude esonweni. Uthola ukuthi kuyadunyiswa lana kwenzwana ukuyenzane kodwa ubufebe ngaphakathi lapha enkonzweni uthola ukuthi bobhokile. Ukube into ehambayo befanele ukuthi sibone iflyer njengempukane ngalesikhathi bedumisa sibone ku flyer. And uSathane ubabambe ngaleyo nto leyo. Ubabambe ngalelizwi ukuthi hayi nina nephila ukumusa uGrace. Kanti iBhayibheli lithi siyophila esonweni kuze kuvame umusa na. uNkulunkulu uthi qha. Manje ngibonga ivangeli bazalwana leli ukuthi lehlukanise umuntu nesono. Amen. Ifoundation yakhona ethi ufanele ukuthi uhlambuluke number 1. Uzile ukudla ngoba mama ubethele umzimba uyofeba ula ngaphakathi enkonzweni. Ufunda iBhayibheli ukhulele njalo. Ifoundation yala. Mawubambe lezo zinto igift yakho uzoyithola njengoba benikhuluma ngegift. Igift yakho izothola nama fruits azoba khona. Kodwa ungeke ube nama fruits wokukholwa ubhukuda nje esonweni. Lutho akwenzeki. Uyoba nama fruits kaSathane. Ngoba noSathane unawo wakhe ama-fruits. Amen bazalwana. Amen bazalwana. Vale kajeko bazalwana kibuka kamahawu. Mahawu awufumane ngomodimo. Lesikela abapala kaona. Ubaneka na koso ubata ufumano hausa ufumana. Uso hukwetsi. Ena mahawu haiba ulu usa ufumana. Ugoba khona utela loli Mungu usafumana mahawu. Amen. Uphila mmilinguni. Yeke ungene ezulwini. Ungatholanga umusa kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Ingakho iBhayibheli lithi ngomusa sisindisiwe. Ngomusa. Amen. Singadlali ngawo umusa bazalwane. Yabona omunye nomunye ofanele ukuthi asikhalele noma uSathane esefikile asikhalele uNkulunkulu ngoba munye kuphela bazalwane umuntu ongasilamulela uSathane. uNkulunkulu kuphela. uJesu Kristu uyena umuntu bazalwane ongasilamulela. Ufanele ukuthi sizibeke ngaphansi kwakhe. Sikhuleke njalo siucele lo musa ukuthi no njalo nje. Amen. Asinqobele uSathane. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Enye into bazalwane engayenza ukuthi no umusa ungahlali kithi. Mangabe sefihla izono bazalwane. Asikhohlweni ngomusa. Amen. Asisondeni ngoba masisonda njengoba sisonda kanje bazalwane. Kodwa kuyofika ilanga ukuthi siye ethuneni. Abaningi bazobona mawasethuneni ukuthi ngihlale ngesikhathi sami. Uyabona ukusonda bazalwane ngifuna ukunitshela ukusonda ukudlala ngesikhathi. Mina bazalwana ngakhetha into maye ngabe ukholwa vele angisakufuni ngeke ngisonde bazalwana ngizoyihlalela lapha kwami nani qhubekela nekhonze nekholo
Amen bazalwane. Amen bazalwane. Kodwa njengoba ngizalana bazalwane, nami ngiyasikhalela kuNkulunkulu ukuthi angikhumbule. Ayilungise indlela yami bazalwane. Nami ngifuna ukuthi mangisuka la bazalwana ngingakhaleli isikhathi sami. Ngiyongena. Amen. Ingene ezulwini. Amen. Amen. Uyabona nalokho bazalwana ukuthi nibe la kuleli evangeli. Umusa eliunikwe kuNkulunkulu ukuthini? Ukuthi anambulele iqiniso. Lokuthi uthole iqiniso lonke ukuthi mawufa uyongena ezulwini ngoba sikholelwa ukuya ezulwini bazalwane. Ayikho enye into. Kodwa njengoba ngishilo bazalwane ukuthini? Ayilula indlela yakhona iyakhuphuka. Ufika la uzokhona ukuthi nawuthola ukuthi namandla wasekho. Uye wafika bazalwana uSathane nile. Wambamba bazalwana ngokugula. Ngezwe ukuthi hey amabheni amphethe. uSathane wathi uyabona ukuthi uyedwa la. Akekho nomuntu ozokubeka isandla lana. Akho umuntu. Uwe phela manje. Uyafa. Angifuni ukukhuluma amanga bazalwane. Ngavuma ngathi mangabe ngifa angife. Kodwa yesibhedlela ngeke ngiye. Amen. Ngathi esibhedlela ngeke ngiye. Mangabe ngifa angife. Ngasithandazela kuNkulunkulu ngathi Nkosi bengaleskhathi bazalwane nizoya le bekusele nje 8 weeks nifanele ukuthi niye le eNanda. Amen. Ngathi kuNkulunkulu ngathi ngicela ukuthi mangabe ngifa ngingafe next week ngoba ngiyazi ukuthi nokuSathane angayenza ohlelo lokuthi njengoba inkonzo manje iya le eNanda ngoba vele akayifuni. Mina bengiyazi ukuthi niyale inkonzo leyo bengayifuni. Amen. Ukuthi mangifa bese nithi hayi abanye bathi hayi sizonqabuka kumongameli mina ngisayi lapha. Manje ngasicelela ngathi ukusuka Monday ngathi Monday uyofika ngalohlanu. Ngicela ukuthi mangalo uyangithatha ungithathe. Ngiyazi ukuthi noma ngifa mhlambe ngalohlanu next week ngiyabe ngcwasha. Kulela viki ngiyabe nihamba niye eNanda. Ngoba mina into ebengiyikhalela yileyo ukuthi kufanele ukuthi niye eNanda. Amen. Ngoba into uNkulunkulu uthi akafuni umuntu onqumayo angafisi. Amen. Manje niyazi ukuthi inkonzo mawusowuyinqumile uthi inkonzo izoba nini ufanele ukuthi uforce ngokukholwa uforce nangenyama yakho yonke uforce ukuthi lento le iphumelele ngoba uNkulunkulu uthi umuntu ungathembi othembisa angafisi akamthandi. Manje uNkulunkulu akanandaba ukuthi no wena ngaleso sikhathi awunamali, wena ngaleso sikhathi ushonelwe, wena ngaleso sikhathi uyenzeni, akanandaba nalekho. Kodwa uthi umuntu okhuluma into angayifezi akamthandi. Amen. Nganquma ke amalanga umama welokho efona yethi nengane zami sifona sithi ngcono ukuthi nosize sizokulanda. Ethi hayi kuyalunga. Kodwa ngiyazi mina ekujuleni kwenhliziyo ukuthi bengiphakathi nokufa nokuphila. Benginqumile lokho. Ukuthi mangabe ngiyahamba ngihambe. Ngeke ngiye esibhedlela.
ethema kuyofika Friday mina ngibheke ukuthi hayi kufanele ukuthi ngempela ngife and bengifuna ukuthi ngifele lapha endlini bangithathe lapha bangise emoshani nane bezongilanda lapha eGiyani emoshani ngizongcwatshwa hayi ngabona ukuthi hayi khona ngathi kuba ngcono hayi kwaba ngcono umfundisi wami wangithandazela naye umfundisi iNkwanyana wangithandazela kushaya eSaturday bazalwana asene right ngabona bazalwana ukuthi hey uSathane ngempela bazalwana masingambheki mangabe sesaba ukufa ngempela sovumelana naye ngoba mase kubambele khoneni esethi uyafa esethi usho ukuthi awusathathi namaphilisi abazalwana abekho thatha namaphilisi ukuthi nje idisciplinana or igrandpa abazalwana musababoni lutho okuzohlambuluka mara kodwa yena uwine okukhulu ngoba ukungamathembi uNkulunkulu bazalwana inkulu lento leyo kuNkulunkulu noNkulunkulu angeke akasakuthemba ngaphila bazalwana namanje ngiyaphila namanje sasimisele bazalwana ukuthi yena ikhona ngeke bazalwana ngijabulisa uNkulunkulu Amen. ngeke bazalwana ngiyenze izinto eziphuma eceleni ngoba ngiyazi ukuthi noma ngangiboni kodwa umzalwana mayisedle isono noma eqhamuka nje uyambona Amen. ukuthi kunesamfini amen bazalwana manje namhlanje bazalwana ngikhuluma ngalo Musa kibuya kamahawu omahawu okufumana ngomodimo Oscar babhala kawo amen Kemo hau wa modimo o